Evde radyoya denge gele. Cinavedan uçağına radyo denge gelden başkodarın Heceyru Pazdehi Gulane 2025 Benşemli Brüksel'e saat 8'de Ahmet'e çağırdı. Emen uçağın dınava rojede peşkeş biken despekçen sarın uçağın mı? KCK u KJK roja zaman pirosker. Murat Karayılan Gut PKK xoy jibu çareseri kesikiriyor. İran'ın hem kadroya peşenk Ali Haydar Kaytan u Rıza Altun roja çareminde devam dike. Halki Mahmureli di Cizak'ten Irak'e meşiya. Eyaleta Belucistan'e, Pakistan'e ve Qetiya u serxabuna xwe ilan kir. دوباره başkodarın heja em dest bi berfiriyan û çên xwe dikin Komîteya Perwerdeya Koma Civakên Kurdistanê KCK bi daxuyaneke Pazdehî Gulanê roja zimanê Kurdî pîroz kir û got ji bo Kurdî bibe zimanê fermî em têkoşînê mezin bikin. Daxuyaniya Komîteya Perwerdeya KCK wiha berdewam dike. Netev devletên ku Kurdistan dibin metingeriye de digirin, dixwazin zimanê Kurdî dibin navê yek al, yek ziman, yek millet, yek devletê de ji holê rakin. Gelê Kurd li hember siyaseta qirkirîn û tunekirinê li 4 parçeyên Kurdistanê têkoşînên dîrokî dike û berdelên pir giran dide. Bi taybetî li Bakurê Kurdistanê gelê Kurd rastî înkar, îmha û tunekirinê hatiye û tê. Gelê Kurd bi pêşengtiya rêbera Po rabû serpiyan û kefenê mirinê parçe kir. Di pêşengtiya PKK de bi keda hezaran şehîdên azadiya Kurdistanê hebûna gelê Kurd hat parastin û hat mîsogerkirin. Tevgera azadiya Kurdistanê di parastina hebûn çand, nasname û zimanê Kurdî de erk û berpirsyariya xwe ya dîrokî bi şêweyekî serkeftî pêkanî. Têkoşîna hebûn û azadiyê derbasî qonaxeke nû kir. KCK got ku tunekirin û ji holerakirina zimanan sûcekî mezin e û wiha berdewam kir. Hîna zimanê Kurdî di fermiyetê de nayê qabûlkirin. Bi rê û rêbazên cuda tunetê hesbandin tê qedexekirin. Bi siyaseta yekperestiyê dixwazin Kurd werin bişaftin zimanê Kurdî ji holê rabe. Zimanê Kurdî yek ji zimanên herî kevin û dewlemend yên cîhanê ye. Li hemberî zext û astengiyan li ber xwe daye. Zimanê Kurdî ne tenê zimaneke, ruhe gelê Kurd e. Hebûna me ye û nirxê me yê herî pîroz e. Lewma dijminên Kurdan ji bo tunekirina Kurdan berê xwe dane zimanê Kurdî û qedexe dikin. Dixwazin zimanê Kurdî bihelînin û civaka Kurd tune bikin. Hîn jî li Kurdistanê ev siyaseta helandin û bişaftinê li dij zimanê me berdewam dike. KCK da zanin ku rêbera Po asta pêşketina ziman wekî asta pêşketina jiyanê pênase dike û dibêje. Civakek zimanê xwe yê dayîkê çiqas bi pêş te biribe, ew te wê wateyê ku asta xwe ya jiyanê jî bi pêş te biriye. Pêştebirin û bilindkirina asta jiyanê bi azadiya gelê Kurd û hemû nirxên Kurdistanê ve giredayê. Ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê fermî, bibe zimanê perwerdeyê têkoşîn, hewldan û helwestên ciddî pêwîst dikin. Ziman beden e, çand e, li bedena xwe xwedî derkevin. Parastina ziman sekna li dijî bişaftinê ye. Parastina ziman parastina çandê ye. Parastina ziman parastina Kurdistanê ye. Parastina ziman parastina rabirdû û dahewtûyê ye. Her netew bi zimanê xwe heye. Çawa ku dar li ser koka xweşîn dibin, gelê Kurd jî dê li ser zimanê xwe mezin bibe. Mafê perwerdeya bi zimanê Kurdî mafeke rewa û xwezayî ye. Pewîst e her kes xwedî lê derkeve û ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê fermî têkoşînê bilind bike. Zimanê dayîkê beden û laşa mirov e.
دوی مروف لاش و بدن خواه جه همو اریش و نخواشیان بپارزه. ام جاره کدن بانگ لگل خودکن کو بفلسفه هر پیوک کردی جبو ما دوزه که لزمان خواه خودی درکفن. زاروکن خواه فری کردی بکن و وکی دوزه نتوهی خودی لدوزه زمان درکن. کمیته پرورده کماجنین کردستان KJK به وسیله 15 گلان جشن زمان کردی داخویانی اکتا KJK به سرناوه ام پرورده زمان کردی بکن بنگاه سرکفتنا آیشتی و جواک دموکراتیک جشن زمان کردی پیروزگر و گود جی ملی جزیره احمد خانی میر جلاتین بدرخان حیا به ویان آمارا و زوزان فاطمه ام توایی کتکار و ماموستین نمر این زمان کردی به منتداری ببیرتینن KJK دیار کر کروجا 27 سباته به بانگ آیشتی و جواکا دموکراتیک ریبر آپوره وکه گل کرد امکتن سردمک دیروکی و گرینگ او وها بردوام کرد بوی بانگا دیروکی ره لسر اساس کریترین آیشتی و دموکراسی وکه گیشتی گل کرد و جنین کرد امکتن قناغ کنو یا خبات و تکوشینا پیشخستنا مافین خوین زمان چاند و ناسلامای نتویی KJK راگهاند توای جهان ده زمان دایی که چاواکو جبو هر گله که مجارکه جنگره جبو گله کرد هین بهتر مجارکه جنگره او وها گود زمان کردی نشانه هبون و ناسلامای گله کرده گله کرد وگه گله که قدیم ای جهانه ایرو ده انجام تکوشین و برخودانه که مزن از سالان ده شن دنیا ره اشکره کریه کو او گله که سرهلدر و برومت خودی ناسلامه زمان چاند و دیروکه ایدی گلی کرد تو سیاستن بشافتن اینکار و قرکرنه لسر خواه قبول ناکه KJK باسا تکوشنا 52 سالان آتفگر آزادی گر و پیامده چاواکو 52 سالان ده هر قناغه که زحمت آلوز ده ریبراپو به فکر ولات آزاد و جواک دموکراتیک و گلی کرد و جنه کرد ام گهاندن فرهیه به همان آوای ایروژی به بانگ آشتی و جواک دموکراتیک رزمینه که نو آوا کریه کو قادا پرورده و زمان کردیجی لسر بنگه هشمندیه بوینا نتویا دموکراتیک خباتا پیشخستنا زمان دایی که بریخستن بکه اف قناغا کو نو ده پیشنگی اجران و جوان ده جبو تواهی جواکی درفته که گرینگ و دیروکیه کو بهتر به زمان خواه با خوان زاروکی خواه به زمان دایی که پرورده بکن ام باور دیکن هر کس خواه برپرسیار دبینه و لگوری رحی و پیواجی نوی آشتی جواک دموکراتیک ده هر قدا جیانه ده گرینگی بده پیشخستنا زمان خواه یه دایی که بلگودارین هیجا دو کنگره پارالل هاتبول درخستن لبشادن آ کنگره جی کادروین پیشن کم PKK مراد کرایلان آخافتنا داوی کرد مراد کرایلان گود PKK خوی جبو چاره سری فسیح کرد لید و دوله جبو چاره سری سیاست خوی تکیلداری کردان بگهرینه امل هر دری سوسیالیزم جواکی دموکراتیک به پیش و ببین و کنگره بکد و هولدان بانک و آمدکاری ریبرا پوپیکا تکه که دل گل ما دا سر دلخواز ما دا تخت تک آبا کریه جیاکی های تایبت هیه فسیح کرنا و نه تشتکی حسانیه بلی همه تشتی ایرادات دخوازه ریبرا پو او ایرادات دانی ارته او دیروکا گل کردستان دا به حرف زیرین هاتی نفساندنه لبخون هاتی خملاندنه راسته نیزی 50,000 شهید ما تاجا و تفگرینه و تفگره شهیدان ادامه سرکفتنه هیه هر کادرو کی با تفگره لشکره کی ربر آپوه قدایی ربر آپوه سرخطا ربر آپو گریدانی ربر آپو دا هر کس یک دست یعنی ربر آپو سوز دایی چه بو اشته از دکانن و تکوشینه لسر خطا شر و لخستن ونم سر خطا سیاسی و حقوقی اف سوزا بیکانی ربر و کنگره و بیریارا گرد ادی مای دولت و حکومت و هی براسید خوازم و مسئله قدیم و 100 سالی چاره سر بکه دبه دی اوجی گاونه با پکه که حقیقت و پکه که جواکه به هزاران کادر خواه همه نیف جواکه داشت او جواکه که به فکر رامان ریبراپو گیشته کی
ne xapan, ne ev gela, ne ev tevgera te xapandın, ne jî reber apote. Hem dixwazin rayedarê devletê jî akli selim ve bifikirin ev firsendeke dîrokiye têkoşîna apogerî naqede. Apogerî ruheke, rêhevaliyake, tarzakî jiyanê ye. Ev pengava çaxek nû ye, serdemek nû ye. Sosyalizma civaka demokratik dibe serfirazî, dibe zaferê. Dibe em bi va ruhî, bi va helwestê tev bigerin, ku em wisa tev bigerin, em bawer dikin ve serkeftina hevalan be, serkeftina me be ye. Gelê me hêja hemû welatparîzê Kurdistan bizanibin, rêber apo ev pengavê dîrokî ji bo ku têkoşîna azadiya Kurd bi ser bikeve bi rê dixîne. Gelê me, gelê Kurdistanê dibe va pengavê rêber apo hîn bi xurtî lêxwedî derkeve. Li her beşê Kurdistan bixe meyretê rêya jî rêxistinkirin e, xwe rêxistin bike. Biryarên dîrokî ku kongra me de hatî girtin, herî zêde bi dayîkê şehîdan ra, bi hesrê çavê wan ra dixwazin bi bersiv bin. Me şehîdan ama em vayê ê mayî temsîlcî wan in. Dibe dayîkê me jî vê bizanin. Li ser xeta rêbera xwe di şopdariya şehîdên qehreman da em ê encamê mezin di va demê dîrokî da bigirine. Servî esasî em ji bo tevayî hevalan serkeftinê dixwazin wan divê bijî seroka Endama koordinasyona payişke Evindar Ararat de Kongreya 12 ana PKK'da axibî Evindar Ararat dibêje heta garantiya zemînên qanûnî hukukî çêne be çek teslim kirin ve pek neyin. Ferida serokati Slav dikim o geriden bu nakıl dubare dikta şahs evvel Fuat Heval Rıza Heval Sara'da tevay şeyli şoreşi bibirtinim. Vaki kongreki ser rutin ya danzemin em binav dikin ama vaki navaro vaki nikaşi em reva dibin biryarên em bigirin stratejike. Em biryara guartina stratejik ya tekoşini dikirin dest. Ev kongre boye kom. Tabii ki hani serokati iş penaset ki ev pevajo şunda pevajoye ki rehnedanê ki pir kur. Ev kongre işte gor perspektif û biryara serokati ya stratejik girtiye wek hêza kadro wek militanên serok apo mekanizma resmiyeta partiyada em biryara wê bik. Pratizekirina biryara serokatî aslında ev kongre servî esasî kombiye. Tabii ki hani serokatî iş penaset ki ev pevajo şunda pevajoye ki rehnedanê ki pir kur. Ev kongre işte gor perspektif û biryara serokatî ya stratejik girtiye wek hêza kadro wek militanên serok apo mekanizma resmiyeta partiyada em biryara wê bikirin. Pratizekirina biryara serokatî aslında ev kongre servî esasî kombiye. Em vê nîqaş dikirin. Kongre dîrokiye. Yani navarokayê dîrokiye, biryara ev bigire dîrokiye, helvestê em raber dikin dîrokiye. Serokatî pêvajoyek daye dest bikirin. Stratejiya tekoşîna şerê gelî şoreşgerî ya demdirêj dide guartin. Stratejiya tekoşîna me dike stratejiya tekoşîna demokratik serokatî alternatifekî nû dadine. Aliye birdozî, aliye felsefik, aliye rêbazê tekoşînê, aliye rêbazê civak. Civaka nû bi vê şêwazê mesela bi pêşengtiya azadiya jin, pêşengtiya azadiya civana, pêşengtiya ferdên azad, civaka azad da serokatî vana pêş. Tekoşîna siyaseta demokratik bê parastina cevherî nîne. Anji tekoşîna em bijin işte stratejiya em bijin ya demokratik, siyasete demokratik, parastina cevherî pir berfireye. Yani yek alinine sadece ve sadece şere çekdarî wek parastina cevherî em sînordar bikin ev rastî. Parastina cevherî serokatî pir berfire digre dest. Lingevî ittifaq, lingevî diplomasî, lingevî tekoşîna birdozî, lingevî em bijin rêxistinkirin civakî. Civak tevayî xistina nav parastinê wek hêza parastina sereke pênasekirin wek hêza parastin heya
peymana embejin mayinde karşılıklı peki ne cekberdan cek teslim kirin gerek çene cihani da bile geli her politik her rehstin kiri rağmi avkas kemas yemen gelip Dayka İffet Zügürlü şahidiya damızradına PKK kir kala wan rojan dike. Ji endamên malbata Zügürlü İffet Zügürlü dema kongre damızrandına PKK hat ilan kirin 19 salî bûna 72 salî ye. Zügürlü tekildarî rista ku PKK di nava civaka Kurd lîstiya axivî wiha got. Ez gerekî kêfxweşim ku me malûvaniya kongreya ewil kir. Ez bi vê serbilindim. Tevaya Kurdan ji ber ku xwedî rêberekê wihane geleke bi şanse. Lê ez xwe bêhtir bi şans dibînim. Ji ber ku ev tevger li mala me hat avakirin û min serok û hevalên wî yên kongreyê dîtin. Ew ji bo me serbilindî ye. İfter Zügürlü bi bîrxist ku rêbera podê hevdîtina Sûyekê adarê de biriya wekîlê Dem Partiya Ömer Öcalan ji wan re silav şandiye û got silavên wî li ser serê me û her du çavên me ne. Biriya we em jî hezar silavan ji wî re dişînin. Bi PKK re gelek Kurd şiyar bûye, gelek Kurd dîroka xwe nas kiriye. Îro bi milyonan kes li ser piyane. Çawa ku serok bi kongreya ewir re gelek Kurd anî ser hemdê xwe bi kongreya dawî re jî wê ji me re aştî û rizgariyê bîne. Em heta dawiyê ji wê bawerin. Divê Kurd teva li dora serok apo bicivin. Ew aştiyê ji hemû dayîkan re bîne. İffet Zügürlü wiha bi dawî dike. Beriya bimirim yekane daxwaza min ev hek û cenazeyê kurê xwe Hamdullah Zügürlü û serok apo bibînim. Dixwazim serok apo carekê din li vir li mala me li deşta fîsê bibe mêvanê me. Dixwazim avahiya ku PKK le hatiye avakirin bibe müze. Bila ev ruh bi salan bijî û herkes vê derê bizane. Ji bo wê jî bila ev mal bibe müze. Di demeke nêz de ez ê ji serok apo re nameyê binivîsinim. Ez silav û hezkirina xwe yê bêdawî jê re vê dikim. Bîrana Kaytan û Altun berdewam dike. Bîrana ji bo kadroyên pêşengê PKK Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun. Di 13 Gulanê de li Tuzlu Çayra Ankara'ya hatibû destpêkirin di dome. Ji derdorên cuda gelek kes tevlî bîranî nebûn. Ji beşdaran Şeval Uzun balkişan ser giringiya tax û mala bîranînê lê tê li darxistin û got tevaya kesên dina avakirina PKK de cih girtin li vir kombûn li vir civyan. Lewma maleke sembol e her wiha wateya wê mezin e. Ji ber wê jî bîranîna li Tuzlu Çayrê gelek bi qîmet e. Davên Can Atak jî got ev pêvajû diyariya van hevalan hatiye kirin û ev jî hestiyareke bi xwe re tîne. Em bi hêza ji wan digirin li virin. Enser Bozkur jî got ev mala em niha têde ne maleke dîrokî ye. Pêvajûya em têde ne ji gelek giring e. Bîranîna li vir bi xwe re hestiyareke mezin anî. Rêhevalên me kevneşopêke mezin afrandine. Mustafa Karabudak jî ev tiştanî ziman. Têkoşîna azadiyê li Tuzlu Çayrê havanê xwe girtiye. Mîrateya canên me yê mîrateya Rıza Altun û Ali Haydar Kaytan e. Ev ji bo me rûmet e. Ev sê rojin em li vir û alaqeyeke zêdeya xelkê Tuzlu Çayrê heye. Herkesên tên vê derê pir xemgînin. Şadeta hevalên me ji bo me windahiyeke mezin e. Reşat Keskin jî got ku ew Rıza Altun ji girtîgeha hejmar pêncan a Amedê nas dike û wiha got. Dema di sala 1980 de ketim girtîgehê di qewşa hejmar 25 de dimam. Ji doza devrimcî yolê hatibûm girtin. Demek pişre komeke qalabalık hate qewşê. Hewşa me û wan heman bû. Dema rojeke ji hewşê vedegeriyam kesên di qewşan de derxistin. Min Rıza Altun wê deme dît bi rêzdarî bibîrtînin. Berxwedanek ji bêdengiyê denk vedide. Ajansa nûçeyan Anefe bi nûçeşîrûveyeke balkişandiye ser giringiya zimanê dayîke û dibêje ziman bangeke. Bixwînin, binivîsinin ji bîr nekin. Ji ber ku her pêva ku tê ji bîr kirin dibe gur, her pêva tê axaftin dijî û dibe jiyan. Hin dîrok hene ne tene hejmarên ser rûpelek salnameyê ne.
هن روش او قیرینا جبیدنگیا بسد سالانه آگله. پازده گلان یک جوان روزانه جشن زمان کردی رومت زمانی که او باره 1000 سالان هلگردیه. آژانس دبیجه زمان تنه جپیوان تکنه نایه زمان کن شین خون خیال ناسنامه هبون دعا و هیوی انگله زمان لورینا کو دایک جزارو که خوره ود بیجه زمان گوتینن کو دو اویندار جهو ره ود بیجن زمان دنگه کو لقونتاری چیه لبر آگیرک ده زندانه که تاری ده دنگ بدده آژانس وها devam dike. Bazı gulane de sala 1902 de demaku celadet Ali Bedirxan kovara havare der kız bu rojeke diroki yekemin kovara kurdi ku be alfabeya latini hatiye nevisandine u deri nujeneya kurdi vekeriye ve roje rupelek hat çapgirin le bedenge 7 sale ya gel hat şikandın. Zamanı kurdi irulu kolanan le dibistane dınava qada vejede de sinema u müzike de disa hevde de behna xwebistine. Evji bisaya ısrar irade u berxodana gel pek hatiye u her peyveke kurdi mina kulmekeye ku inkare tek dibe. Fazlı gulane encama berdelin giranbahaye. Her helbest, her pürtük, her pakşan u gotaran bi zamanê Kurdî hatî nivîsandin kulmeke li rûyê dagir kerane. Di heman demê de jî ziman bangeke. Baxibin, binivîsînin, bixwînin û ji bîr nekin. Ji ber ku her pêva ku tê ji bîr kirin goreke, her pêva ku tê bikaranîn jî jiyaneke. خلک مخمور الدیجزاقتن عراق دست به مشکل گرسی کرن الدیجزاقت و امبارگو لسروارگه به صدان شینین مخمور لبرسازی مالباتن شیدان دست به مشکل کرن شینین مخمور حتی به بند کنترل یا هیزن حکمت عراقی به دروشمین بیجی سروکاپو بیجی برخودان مخمور مشیان خلک مخمور لبر بندا کنترل روستان دو شانده که مجلس گل مخموره جبو چاری سرکران پرسکره که ناسنامه و امبارگو لسروارگه بر خدابون بغدایه لی شانده پشتی به وزارت عدالت ره هفدیتین کرد و گره ده هاتن گرتن خلک مخموره باوا که گرسیلی دیجی زده بونا زختن حکومت عراقی ین لسروارگه دست به مشی کرن عراق جده نیسانه و ریناده کلو پل بکو نوا وارگه ریناده کارکر بچه سرکار خواه و ناسنامه خلک وارگه نوناکن جبو چاری سرکران پرسکره که ناسنامه و امبارگو لسروارگه پرابران آشید رستم جودی مخمور شانده یک مجلس گل مخموره دو بر خدابون بغدایه شانده پشتی به وزارت عدالت ره هفدیتین کر و شونده و گریان هاتن گرتن لگوری آگاهیان کسین ده شانده مجلس گل مخموره ده هفسروک مجلس گل مخموره احمد شهباز هفشاردار وارگه ادوان یلماز و هفبردر که کمیته تکیلین در و یه مخموره بریوان امین لباغدای هاتن گرتن روجوین ایروین روزنامه عربی روزنامه الایام دبیجه سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نکاری تفگر خویا بجاهیل غزایی بدومینه لگور روزنامه نتانیاهو جی شر دروه و شر لهندری ولید بکارتینه به سیاست دخوازه هم لدیج جواکا اسرائیل هم لدیج جواکا ناو نتویی شانتاج بکه روزنامه الایام دبردوامان نرخاندن آخوده نتانیاهو به هلدان جبو برجواندین خوین آبورین دمدرش سوجدار دکه روزنامه العرب بحثا سردان سروک امریکا دونالد ترامپ یا قطره دکه و دبیجه د سردان ده واشنگتن به دو خویره پیمانا بزیدتیری میلیون تریلیون دلاری imza kiriye. Ev peyman mezintirin hevkariya aboriya cihaniye. Liguri rojname el eyam ev peyman pozisyona siyasiya Qatar'e ve listikvane ke heremiye bi bandor kurtike. Rojname şerq el evsetci balkşan diye ser regeşeya dınabera Hindistan u Pakistan'e de udbeje nev Delhi'ye ragihand ku van de bersiva erişen به درونان او موشکانده پرگاله که پاراسنا هوایی یا پاکستان یا تیپا نهیا چینی لباجار لاهور روخاندیه پاکستانجی اتاکر کو سه بالافرین شهرین رافاله ین فرانسی ین آیدی هندستانی خستنه خواره لی
Parisê piştrast kir ku tenê yek ji wan hatiye xistin. Li gor rojnameyê Şers El Ewsed di berdewama nûçeya xwe de dibêje ev rageşî qedexe ceribandinê ye ya ji bo çekên Rojavayî û Çînî eşkere kiriye. Ev jî nîşane zêdebûna pêşbaziya cîhanî di çekên pêşketî û entegrekirina mejiyê çêkirî li qada şer e. Eyaleta Belûcistanê ji Pakistanê veqetiye û serxwebûna xwe îlan kir Tîmez Alkberaya. Girêdayî Hindistanê navê dewleta nû weke Komara Belûcistanê ragihand. Dibêje lîderên Belûcî ji hikûmeta Hindistanê dixwazin destûrê bide ku li Delîhaya nû sefareteke vekin. Tevî vêyekê ji netewên yekbûyî re jî dixwazin hêza aştiyê bişînin nav dewletan nû. Lîderê Belûcî Miryar Belûç dest şankiribû ku Belûcistan ne parçeyeke Pakistanê ye. Pêrê jî hikûmeta Pakistanê bi sûcên weke bombebarana hewayî, wendakirina mirovan û qirkirinê tawanbar kiribû û ji medya Hindistanê jî daxwaz kiribû ku wan wekî gelê Pakistanê penasê nekin. Belûcistan di nava Pakistan, Îran û Afganistanê de bûye sê parçe. Piraniya axa Belûcistanê di nava sînorên Pakistanê de ye. Di navbera gelê Belûç û Pakistanê de ji sala 1948 û vir ve dijberî heye. Pakistan li gel ku Belûcistanê weke parçeyeke xwe dibîne jî gelê Belûcî li dijî Pakistanê li ber xwe didin û hewl didin ku nasnameya xwe ya neteweyî biparêze. Değişen li ser Xezayê de 43 kes hatin kuştin malpera Qudus anûçeyan ku agahiyên xwe dispêra bi şişkan diyar kir ku artêşa İsraîlê barbanga îro li Xan Yunusê bajarê Xeza û kampa Cibelyayê li mal û çadiran daye. Wezareta Tenduristiya Xezayê duh ragihandibû ku di şerê ji cotmeha 2023 ên li ser Xezayê de 52,928 kes hatine kuştin û 119,846 kes jî birîndar bûne. Rêxistina bijîşkên sînor nenaz bi daxuyaneke ragihand ku İsraîlê û sedema kareseteke mirovî li Xezayê. Rêxistinê di daxuyaniyê de ku îro weşan diyar kir ku ev şahîdê avakirina şert û mercên ji bo turnekirina Filîstîniyan li Xezayê ne. Rêxistinê dazanin ku Xezayê ji bo Filîstîniyan bûye doşehek li ser erdê. Her we hişyarî da ku tîmên bijîşkî meydanî diyarkirine di du hefteyên borî de ji ber nebûna ewlehiya xorêkê hejmara nexweşiyan ji sedî sûh û dudû zêde bûye. Rêxistinê dazanin ku pêdiviyên sereke yên tenduristiyê pir kêm bûne. Belê godan jemen çên nîrû pêşkêşkirin ana xatirê we de meş.